time. It's your boy, Missy Paul. It's your boy, Missy Paul, yeah? And it's pivot time. For pivot ko ni oto ka motol. Motol ko nu alu mo whangamali he tori, eh? Whine mātua ka mokolo hea ki o mo whangamali. Nai ka huiwa mau ki moto mātoru ia I ata. Waha akon mo fisi, eh? Pea alu e mari he tori. Pea hau ki motua whahiva. Fotu ene tō he siasi, eh? Fotu ene ki whahiva pana ko hiva he pokotokona ki pauri. Ale foto hiva pokona whewe pana hiva whahiva koe ni koe. Tamatonga to angawe. Alu. Takau tokanga whahiva ia ki when motu ata. Takau us fe tokanga aki pe naua ki ha te whani ke text. Pea ngau aki lewa he tō hiva. Eh? Koe tau nota hiva whakatonga upehe. Tō whani o tu wahi tohi whatu o ni whato. Pērewa fu I hu main mai. Tōlo whamane. Main naia. Ui whakatonga, nota whakatonga. Sio whaiva kia whaunga e whitaulake me ki whinmotua koe ni. Hanga rewa whakatua to hiva. Te teo whatu. Whatu ko tō tōni tō. Alo. Pato le vai ki whinmotua. Oh, kone whitoat ko ia, tari me ki whenmotu aia. O vava, kono ririu no ta, ko fo I yono, mo fo I walo. O vava, ta koe o vava ia, ko fu o vava ia tu awharelo tu, ako tunga ki whenmotu a, e tari mai lal o vava e. O vava, kai lai whahiva ia. Oh no, ako fo yono me fo I wa yono ke vitu he nota. Songe ke nau tala no he nota. Pate fin modua. Oh vava, pate faiva. Oh no, peko ono peko ya. Oh no, te tali me fin modua ya. Mama hi. O whareat ka motolu koe kautama ko ua tori mo. Mo tokanga, ka bau peato mo whangamari una ala ko hiva siasi. Tokanga na peato e whahiva ia. O vava, na warea na te o vava. O no, pea mamahi. O what ka motolu, foi piva tami mai Miss Paul. It's sexy, man. It depends. It's but yeah, please. Watch out for your spouse or your wife or your husband, man. Please. It depends, yeah. Because I find it so sexy. Yeah. I love you.